Za Amfilohija Radovića parada ponosa strašnije je od ratova i bombardovanja koje su preživeli građani Srbije. Ova svoja zapažanja izneo je u verskoj besedi vernicima na Luštici u Crnoj Gori dan posle održavanja parade. Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd. Otrov strašnije od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta. Budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskih naroda, propasti. Bog će znati kad će udariti svojim bičem i svojom opomenom, ali već polako se to priprema. I Dragan Marković Palma nastavlja da omalovažava pripadnike gej populacije. Gde to ima u svetu da se reklamira seks? Pa to je zabranjeno, pazite. Šta ćemo mi? Da imamo veći izvoz posle šta veći izvoz zadnjica, šta? Čime će to Srbija da se ponosi u narednom periodu? Treba da vodite računa o tome kako se tumače vaše izjave u javnosti, kako ne svi političari Veoma dobro se sećam šta sam i onda i danas rekao, da ne pozivam na nasilje, protiv sam nasilja, ali nisam zato da parada srama šeta ulicama Beograda. Markovića brane koalicijani partneri. Smatram da ni na koji način gospodin Marković može da nosi bilo kakvu odgovornost povodom održavanja parade ponosa. Ono što jeste varijacija na jednu te istu temu, to je razlika između Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije u pogledu pristupa ostvarenju prava na izražavanje različitosti. U Skupštini se opet moglo čuti da su na beogradskim ulicama svoj stav iskazali mladi siromašni ljudi. Ja mislim da je to spontani izliv nezadovoljstva na tako jedno poniženje građana i to su učinili mladi ljudi koji nemaju mnogo računice i neke kalkulacije u svojoj glavi za osude ono što su uradili, ali ja mislim da je to uzrok. Pošto je tome tako i pošto je vlast odgovorna za to, ona sada insinuira da je to neko pripremio. Za Nenada Čanka neredi predstavljaju vaninstitucionalni obračun sa demokratskim snagama. On kaže da stadioni sada služe kao poligon za uvežbavanje paravojnih formacija. Nisu se ni paravojne jedinice u ratovima 90-ih mobilisale u bibliotekama nego na fudbalskim stadionima. I zaboravlja se da su njihovi vođi bili vođe navijača koji su postojali ratni komandanti. Između toga i ovoga što se sada događa nema nikakve razlike. Kogod taj fašistički ološ nazove navijači ili deca ili zavedena omladina, taj laže i prikriva istinu.